Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gathocia mwanya mwiroreri witu wa Just Kenya Official TV hare ugethite na mbere kwirorera mohoro maitu njitekeria ngunyitio geni thiini wa session ino o hare tutagetiga githiria gukuhe mohoro mothe mare marahanika thiini wa nenda citu cio kinyani na ngihoka ati wi thayo wa mwathani tuthi imwe kwa imwe nginya mwena wa Facebook kuria mwiroreri muthenya wa mothe kumana na ndomereri ino kana story ino ria gukorwo ngikuhe kuma kuria nenda-ini yo kinyaniria ni gukorwo na igikuhe kimako muno tondu no ikorwo reasoning yakwa na yaku ndihanaine no riri rora comment ino kana rore message ino kana post ino Simon Mwangi Muthiora arakori wage post arafu ujire thiini wa comment section hihi we urona kana kwina hope ya kuona kihoto kia Jeff kana hihi gutire. Simon Mwangi Muthiora ni arakinyire thiini wa account yake ya Facebook na arakorage post maundu maya arakiuga atiriri: if the people who killed Jeff Mwadhi walk free after this week, good people, please feel free to kill. We are facing anarchy and vigilantism. We all know what happened to Jeff. We know who was involved. We know there was a deliberate cover up by police. If and I repeat, if Jeff Mwadhi's murder is swept under the carpet, then prepare for the worst. Kuringana na post ino ya Mwangi Muthiora, kuringana nani, this is my own opinion na nigwenda ujire onawe thiini wa comment section. Kuringana na Simon Mwangi Muthiora nitara akoro akionia ku give up na story ino ria akoro igithi kure mwena wa DCI no keririkane wega DCI kana ni makorirwo makioya uhoro uyu na gucurikira no keririkane thiini wa phase 2 DCI ni magithire magithikuria mwiri wa Jeff Mwadhi ona ningi makiuga ni marawika exhumation nigetha gukorwo magichunguza kana hihi mudogo to Jeff Mwadhi oragirwo no na DNA cikioyo kuma kwi four suspect ndakori ugikwega story kau na akoro ningi ndukiorete video icio no githio ukihore review hau thutha no mwiroreri njira atiriri kuringana na post ino ya Simon Mwangi Muthiora hihi urona ati will justice be prevailed o kana kihoto kia Jeff Mwadhi gikurira thi o gukihana njira thiini wa comment section tukiona na kaida kangi gatari karaya.